Urawari Minista wa Rũĩ thirikari ya Kiraitu Meshak Mutuma na menereti mutongere wa DCP Rigathi Gachagua akiwa utekio ateithia kio Mũmĩrũ rĩrakarirĩte tĩkia munini wa rais norĩtie Rais Ruto na munini wawe Profesa Kithure Kindiki kwithira bakirũmĩrĩra kũritĩra Kenya ngũĩ na inya kũrĩa kũthikĩra gĩtũma kĩa one term kĩrĩa gĩkũthiũrũrũkwa irũtĩre rũrega na thirikari. Dennis Mogendi gatumenyithie cio na njĩra ĩkinyanĩrĩte. Nilikuwa natarajia atueleze vile atatufanyia, lakini hao yote atufanyii. Ni nyimbo tu kila wakati, masingo mara tunasikia one time. Boni ugambi wa Minister Meshak Mutuma Ntomojuri uria ari minister thirikari ni ngavana wa Meru au Kabere Kiraitu Murungi na rira Amiru ni beimenyere mono na mutongerio wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua tontu tu agwitekua ijambawa ikirite mugutongondu tontu ri arari munini wa raisi utebu aguna nabu Amiru marimo kwa siasa Kiraitu Murungi na nditanira mbira siasa ni interest ndio mbona achonko bawa you scratch my back I scratch yours ibo kubitoka rika nende ndiaria budo ntuntu kwa rwa inkwenda kuria ora wa reform deputy president Rigathi Gachagua ndi mure shuda bi kai na sabita thirikari ne miaka eli ndendo muri atiri miaka yonde asabire ke thirikari ni project iriko launch ndene Meru ni anabana ndene Meru recommend ba probutwa kiri Ethiopia National Government tolele to kwa yonde ni zero. Rais Ruto na munini wawe Kindiki nabo akabera bakamakua igaragara ya kabuti kanampo msiaruo cia bareba kuga one term county ya Meru ibathithie witi na mbere bura babangenie kurio kurikana sukuru ya Gembe campus Community University College bathondeke barabara ya Korena ingi na mirandi ingi. Niulize mtoto wetu Profesa Kithure Kindiki na muomba pamoja na rais wetu His Excellency Dr. William Ruto na waomba wasizikise hayo maneno ambayo ni ya upuzi na sio ya watu wote wa sehemu ya Meru, na waomba tu yale mambo walituambia watatufanyia uendelee kutufanyia hayo maneno. Kuna university campus ya Chuka University hapa ambayo iko Kiegoi, na tungeomba hiyo university ipromotiwe iwe University College. Hiyo ikifanyika itawasaidia watu wengi wa hii sehemu. Dennis Mogendi, Weru TV, Gembe, County ya Meru.